koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što i na nebu. Hljeb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, no izbori nas od zloga. Jer je Tvoj carstvo i sila i slava, Otca i Sina i Svetoga Duha, sad i uvijek i vekova i vekova. Amin. Dakle, tema koju ćemo pokušati danas da se držimo, ona će se ticati svetosavlja i ja sam namjerno izabrao da govorimo o svetosavlju kao autentičnom pravoslavlju srpskog stila i na srpski način, jer to nije moja definicija, nego je to definicija prepodobnog oca Justina Popovića, dakle, novog ćelijskog, i on je u svoje vrijeme pišući mnogo svojih radova i govoreći o svetosavlju upravo na jednom mjestu dao takvu definiciju da je, dakle, svetosavlje autentično pravoslavlje srpskog stila na srpski način, i ako hoćete da kažem u tom zdravom pravoslavnom srpskom duhu. U uvodu ću reći odmah zašto ova tema, zbog toga što mi se čini da vrlo često pojam svetosavlja kod mnogih ljudi se poima potpuno pogrešno. Dakle, vrlo često se taj pojam čak što više i zloupotrebljava u nekakve uske svrhe i od njega se pravi svojevrsna, ajde da tako kažem, usko nekakva nacionalistička ideologija, što svetosavlje sama po sebi nikako nije. Opet jedni drugi imaju nešto zdraviju predstavu o njemu, ali ga ipak na neki način suženo posmatraju i svetosavlje sa nekakvim redukcijama, dakle opet ne u njegovoj sveobuhvatnosti. Zašto govorim sveobuhvatnosti? Zato što je sama ličnost po kojoj se svetosavlje naziva Sveti Sava bio zaista ličnost koja je bila sveobuhvatna. Svetoga Savu mi ne možemo posmatrati iz naših uskosti, iz naših kategorija, budući da smo mi ljudi još uvijek poprilično zaglibljeni u grijecima i problemima ovoga svijeta i budući da još nismo dovoljno u našoj veri uzrasli i da se nismo kroz jedan liturgijsko-podvižnički način života uzdigli na onu visinu na kojoj jeste, na kojoj je bio i na kojoj na svu večnost ostaje Sveti Sava, zato nam je ponekad iz naših uglova posmatranja vrlo teško da na pravi način prosudimo i da na pravi način shvatimo ličnost Svetoga Save, sva njegova djela. I ono što se moglo vidjeti u posljednjih, recimo, od 100-200 godina, što je o Svetom Savi pisano i govoreno, zaista upravo ukazuje na to. Jedni ga posmatraju samo iz ugla kulturološkoga, jedni se bave samo njegovom književnošću, drugi opet govore o njegovom nacionalnom radu, jedni ga posmatraju samo kao osnivača, dakle, autokefalne pravoslavne srpske crkve, drugi ga opet posmatraju kao nekakvog propagatora nekakve nacionalne ideje i jednostavno, ili ko zna na koje načine, jednostavno ličnost Svetoga Save se uvijek posmatra donekle suženo, a Sveti Sava je bio sve to zajedno i mnogo više od toga. I kada govorimo, i pogotovo o bogoslovlju Svetog Save, da kažem, to skoro da ništa nije bilo pisano i govoreno, sve dok se nisu u neko, ajde da kažem, relativno novije vrijeme pojavili ljudi koji su ukazivali na to. Bio je recimo jedan akademik koji se zvao Nikola Radojčić i koji nije bio bogoslov, ali istražujući djela Svetoga Save došao do zaključka da tu ima još mnogo onoga na što se uopšte nije skretala pažnja. I zato sam ja večeras odlučio da donesem jednu knjigu koja se i zove Sabrana djela Svetog Save, koji su zaista sabrani spisi koje on lično napisao. I poslije ćemo govoriti o tome da vidimo zaista šta je to Sveti Sava lično pisao, šta je stvarao, a još mnogo više iza njega ostalo njegovih djela. Dakle, ne može sva njegova ličnost da se posmatra samo kroz prizmu onoga što je ostalo napisano. Jer Sveti Sava u svom vremenu nije imao zadatak da piše knjige, niti imao mnogo vremena da zabavlja ljude pisajući knjige, nego je pisao ono što je zaista bilo jedino potrebno u to vrijeme srpskom narodu koji je bio kršten, ali usuđujem se da kažem nedovoljno
utvrđen u pravoslavnoj vjeri. Jer, kao što znamo, istorijski gledano, prvo krštenje srpskog naroda i uopšte slovenskih naroda negdje se vezuje za ličnost cara Iraklija, dakle u 7. vijeku. On je vladao dakle, od 614. do 641. godine, da bi poslije sveta braća, dakle Kirilo i Metodije, produžili tu misiju među svim slovenskim narodima, pa i našim srpskim, iako je centar njihove misije bio ovdje ne tako ni daleko od Beča, dakle na teritoriji današnje Češke i Slovačke, i napravit ću jednu malu digresiju u jednom mjestu koje se zove Mikulčice, u blizini Veligrada. Dakle, to je sama tromeđa Češke, Slovačke i Austrije. Arheolozi su pronašli jedan arheološki lokalitet gdje su iskopali nekih 9 crkava i po svemu sudeći sam Sveti Metodije, koji je bio arhijepiskop svih Slovena u Banovini, najvjerojatnije da je centar njegove, dakle, episkopije ili arhijepiskopije ili dijeceze, kako bi ovdje rekli, ili arcidijeceze, bio u stvari upravo u tom mjestu. I potom, zbog pritiska koji su vršili, dakle, sveštenici koji su preferirali latinski jezik, njegovi učenici su bili potisnuti ka jugu, takozvani sedmočislenici, Sava, Gorazd, Angelarije, Kliment i Naum, i primio ih i bugarski car, dakle, Boris, negdje, dakle, tamo u 9. vijeku. I tada isto je mnogo urađeno na misionarenju Srba, jer je iz Ohrida, to je današnja teritorija ove bivše Jugoslovenske republike Makedonije, jedna škola bila zadužena upravo da opismenjava i širi misiju među Srbima i drugim slovenskim narodima ovamo, dok je iz drugoga centra koji se nalazi kod Velikog Preslava, opet današnja Bugarska, gdje je bio tada glavni grad, misija išla gore više ka Rusiji. Tako da imamo to ćirilično pismo, blagodareći dakle, Svetom Klimentu i sami Bog zna komu još pomagao, je bio učenik dakle, Sveti Kirilo i Metodije. I to su neki prvi uvodni momenti kada su Srbi bili kršteni, ali pravo utvrđivanje u veri svojih otaca je bilo u stvari i počelo sa Svetim Savom i sa arhijepiskopijom, autokefalom koju on tada uspio da izdejstvuje u 13. vijeku, jer tada zaista imamo i sve bogoslužbene knjige na tada aktuelnom i govornom jeziku, to je bio tada staroslovenski jezik, srpske recenzije, ne kao što imamo danas ovaj crkveno-slovenski jezik u crkvama, jer ovo je već kasnija dosta ruska recenzija, s tim vam neću večeras, s tim neću da vas zamaram. Jednostavno, tek sa Svetim Savom, ajde počinje nam prava misija. Da bismo shvatili samo Svetosavlje, ja mislim da moramo početi od ličnosti i od djela Svetoga Save, i budući da su naši mladinci koji su sami ovdje insistirali da se beru oko pravoslavne srpske crkve, to jeste oko svih naših hramova, insistirali da njihovo ime pod kojim će nastupati bude SOS, dakle Svetosavska omladinska zajednica, a budući da su večeras sa nama ovdje gosti, to jeste braća naša iz Innsbrucka, i ja sam siguran da takvih mladih koji žele da uzrastaju u veri svojih otaca i da otkriju zdrav nacionalni identitet koji utvrđen na pravoslavlju ima širom vaseljene, mislim da veza između njih mora postati upravo veća. Ako otkrijemo i spoznamo da je centar svih naših ujedinjenja i svakog zdravog jedinstva u Hristu i u Svetom Savi, onda će to biti zdravi temelj da se dalje napravi. Dakle, da bismo od Svetog Save pravili nešto što on nije i da bismo ga pravilno poimali, a to će rasvijetliti put kojim bi mi kao narod i pogotovo ovi naši mladi koji će sutra biti roditelji, i ja se nadam nešto u ovoj državi više od toga nego što su bili njihovi roditelji, jer vaši roditelji su dolazili u jednim zaista teškim okolnostima, misleći da će privremena većina njih ostati, a onda je promisao Bože opet hteo da se zadrže duže, mnogi od njih su dočekali penziju i unučiće. Kako stvari stoje, najverovatnije da većina vas nikada i neće se u potpunosti vratiti u maticu odakle su došli vaši roditelji, ali bez obzira ja mislim da ako budemo dovoljno pametni i ako se dovoljno preporodimo u našoj veri, da je moguće svugde napraviti, ajde da tako kažem, Srbiju u malom, poštujući u potpunosti dakle, zemlju i zakone u kojoj živimo, bivajući potpuno lojalni Austriji, zato što to gledam da i svi drugi narodi mogu. Eto, ovo je bilo ovako možda jedno uvodno izlaganje, jedna donekle i nešto veća digresija. Dakle, vratit ću se na samu ličnost Svetog Save da bismo pokušali da odgonetnemo tajnu šta